Bez Zaparte. Toto non-stop, to zaparte non-stop, či vi to nibi non-stop robice? Hovorím zaparte. Toto non-stop, to mi non-stop robíme. Viem, jaká situácia so peniežom, tá non-stop zaparte. Aha, A co ste chceli? Ja bi, že toto, tota cidula, to me mace vyplacic za mlijeko, a toto tu, to za švinji cidula, a tota tu, to za bujački, co sam vi vezol išće pred Novim rokom. Ta reku, Z toho môj svatu nebude nič. Keď by my mali teľo penieži, keď máme dlhostva, veď by sme krásne mohli pojsť do banky, vžať kredit, tá vypláci za december, co sme ešte nedostali. A dobre, dzeže vám penieži? Kde? Podelili sme parastom za žito, za slunečník, za cviklu. A teraz nemáme za placi. Tam pošli penieži. A co ja ne robim? Mne sila eša kontacija, porcija, fendovac me pridu. Zostým za druga nema ama baš nič, nijakej vjazi. Jak nema vjazi, keď ste mi dlužni? Od koho ja teraz najpitam penježi, ha? Od koho? Hej. Od sindikatu. Jedini von vás u takej situácii može vymiriť i nikto druhý. A mne všetko jedno, kto me vymiri. Dajte oč prek sindikatu. A, chcete prek sindikatu? A mne tak všetko jedno, že kto me vyplaci. Vec može, bojačky šviním mlijeko. Vec može. Vec može. Može. Tu vam žimnica. Že co to? Žimnica. Ale ja mam kapustina, sam nije to. A tu vam svatu keksi. To za mlijeko. Ale svato mne svaka na cala rejteši, naco mne to ti... Berce dok jest. A tu vam krasni pomarančatka. Pomarančatka, krasni. A tu vam... Co to? Tu vam jablúka, nie Bog zna jaký, ale i to lepšie jak nič. To vám za švini. Aha, za švini, dobre. Aha. A ku švinjom vam ešte pripadajú krásni suchi šljivki. Také šljivky? Suchi šljivky. Znate jak? Máme jakýž kooperantoch z južných krajoch. Tak sme im vyvezli muku a oni nám mesto peniežok poslali vagón suchých šljivky. Suchých šljivky? Hej. Znači, šljivky za muku, hej? Šljivky za muku a čekajte, naj vám ja ešte... Dobrý. Da vam ja vypíšem. Tu vam trebovanie za magazín. Za magazín. Hej. Zostým pojdete i vinjece ešte meh cibulji i meh krompli. To vam za bujačky. A šljivky nemate isto? Nie. I ja dúfam, že sme kvit teraz. A ono, keď je lepšie, dobre i tak. Znate, da všetko toto odnesem do upravy príchodu Odnese. za peršu akontaciju. Odnese, odnese. Suki šljivky za porciju. Za porciju. Znate jak? Ono, ljepše i šljivki u ruki, jagod cidula u kišenki. Ljepše. Nota, zdravi ostavajte. Otce zdravi. No, ne najvidime.